Asong fua le so iele te tonua ua amatalia fo I le faitauina o aso whainga luenga te ngai marini atu ne ua audia manmanuia ia le aso luas fu mafitu le nei le masina o so luas fu mafitu le masina o you like no winga le to tolu to fa so uma fu le nei masina ai iele te tonunga a o fa peon fa nga so mai aso le nei so ifuanga marini ola waso e atu maso e o mai e alu aso e sau aso a o le vi inga mat faftai I le atua I le ngā so longa o aso a o lo o fatumawina le soifua ma le ola o le mea lo fasili lea le atua I le ngata I ate oe o au ia matatou umalapa fatoa le ai lava ia le atua mtatou ina ua amiesela na mea alofa le ola io e fafo I le ola I le atua fafo I lo tino ia mo tatou tino I le palapala ona tu mawaiwai nei leo tatou mautinoa ai o leo to iai le atua ia I tatou ua o le atua o le ola the spirit the wind yeah, and the breath of life elements na tolu e tutusa pau I le faitau faa I teia o le taimi ala le to iai se manavaola o le ai se savili ia o le ai fo I se anganga ia am tatou o lona winga taimina o tu uai tatou e le atua ai au ia oe leo o ia tea leo o lo ia tatou le atua ma ai iai whaan tau sisili na e loa leo le mele o te tau tala noa tuai so e le faitawina o au wha le tonu o au tatou leanga o a wha le tonu au o ani o wha le tonu o ani o tatou leanga God is with us o ia tatou le atu Aisia, a leo te whai atu o elemeni na tonu e tutusa ai ia te oe ma le atua o lana mana waola o le savili ia ma le anganga the spirit the wind and the breath of life mana waola mea na tolu o lo o contain I tu tonu o le any human being so e o le ngang whaftai lena e laina tātou whaftai yasu tai tasi le tio awhi maitala le tusi le tuana te whaatoto I fola na timu le amitonu matangata amio le tonu na te whaasusulu I fola na la io e inga tusa I tātou le la tau te wā ai upu I atoru na uwhaitua whaato a le ai a le atua matatou ina o le ai le ola matatou so tusala pe po o a o tātou whale tonu whaitau leanga I nai tātou I nisi tangata as long as we have that life that breath of life that le mana waola ia I tātou God is with us ioe Mena faitau al faitau fam tau sisili al tatu por kalang. O faitau fo ele silang o lisata. Aua. Ang ore faitau fo ele sitangata. Ya pe fika fo ele silis. Isia. Po lea malea. To atu ua lava I tatu ele atua. Ina ua leai o le upu na upu e peru e ta o le ruak. Ioe. Upu na
tutusa lelei upu na tou. So a o ia oe ma'u le ola tātou vivi'i i le atua, whawhitai i le atua. O au tātou leanga, o au tātou whaale tonu, vi ia le atua, i lana me alo fasili o na tāua, o le ola. Nei se me sili atu, ma le ola. O oe lo matou nei ali, ia e si la lo famai, fe soa soa nia i matou, ia matou tau fitonua, aia tali tonu, ia te oe tanga, tauma iau lai masaunga, le mu ilunga. Ilo walo fatelema, lau lava ngane. Ia fai ia tu saya te oe, ia e faatonu ia imatou. Me ia i tō mātou e se, e ia tali tonu, ia te oe tangata uma, ia lai masa, ale mu ilunga. Ilo alo fate, awina mai a te imatou. Olo anganga mai lunga, ia matou famalosia. E fai lau malu e mane, e ia tali tonu, ia te oe tangata uma, iau lai masaunga le mu ilunga. Ilo walo fate le mai. Ia o lai masaunga le mu ilunga, ilo walo fate le mai. Whaftai ta mai lo alofa, whaftai ilo ngalei, whaftai ilo muli muli, lo muli muli ta ia o lo mato wola, ilau ta inga, ilau leo leonga, ilau pui puinga. E te muri muri ta ilo mātou ola iso se mea, te leo lo mātou fafo ma lo mātou fale. Le ala vi I lea ma whaafetai le tangata, a wai te reo tu la fua I mātou. Wa o mai a wa fionga, te le tu la fua ina, mātou te amio pa a, mātou te amio leanga, mātou te solo muli, ai te le tu ua I mātou. E te le tu una I mātou se ia vangana ua o mātou oti. O le ai se ola, ua fo I atu I a te oe le ola. Ua fo I o mātou tino le palapala. O le teimi lea e te ai le tangata ola, ma lau fio. Ao le tatala, whaftai I whalea onga e te whaatonu folau o lonoinga. Te le pia teimi e te au mai e peliua I ai le ola o le tangata. Le ale teimi sasi e se e te au mai awanoa e peliua I ai o mātou tangata. Whaftai I awanoa e tele, e au ina mai mo I mātou. Mātou tatalo le nei afi afi.
ia whaonga tatau lo mātou ola, aina lo mātou tangata a ola, tau tuai lau fio e ala I mea mātou te whaia, I le ola nei. Whamangalo I mātou uma, ta mai I o mātou se whale tonu, lo mātou ita fua isi tangata, lo mātou ola whai, ma lo mātou ola loto vale, ma loto leanga, mātou ola whai tatala, ma le whātuputala, lo mātou ola tau whaaleanga, ma le tau whaavalea, Eli iele e vai au mātou tangata, au laufi, mātou te malo rosi ai. Ia o le te talo, ele o le fita, au le anganga o laufi o mātou te malo rosi ai. Tatou ma oile ne yasu si I o ina mai, a fo tiu te mawhaivo le nei po. Ia laufi, Yesu o mātou ole walau. La 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 la. Ya te o tangata umai laima saunga lemu I luma. Pese se lau fituiva. Se lau fituiva I tono le pese le. Tu spese le. Fai maila le pese le. O le tangata na fatua le pese ma tusia le pese. Na vaai I le tusi pa ia. Mai au mai ai le pese lea. I tusi mai tutonu o le tusi o whenga inga tuai. Le tusi o Sakaria. Sakaria au lona foi lona mata upu e wha. Ioe. Au lona foi upu lai ono, le lau fai tawina tutus pa ia lie ato le le foi upu. Leanga o le upu le pese. Fai mai le upu le pese. E leo le fita. E le o le malos. A o lo uanganga. Ua feta lai mai ai eova o au. Pauna mele a mai I tono tusile. A fai mai la foi upu e ono. Tuspa ia. Ua tali mai o ia. Ua fai mai ia tia. O lo whapea mai. O le afionga le neia le li ia seru pa pelu. O lo whapea mai. E le o le fita. E le o le malosi. A o lo uanganga. Ua feta lai mai ai le li o au. E le o le fita. E le o le. Pate manea e tatova ai le foi tua. O le mata upu atoa. Na te whaamatala ina ia le centurio tausanga e 5 se lau 20 before Christ. Na tusi ai ioe, na tusi lea o le toe fo'i o Iuteia, o le nuku o le atua e toe fo'i e toe ati pā o Jerusalema. Toe ati le malu e wha me melo iai le tangata Iuteia. Tautanga ia. Te milea, ioe, the setting, the time, ioe, o le taua, o le waainga lau tele, ma le temi na tusia ai, 5 se lau 20 tausanga a le I whanau mai Yesu. Sakaria Malaki ia o le laina ia o vanga foi I uta ua, o minor prophets, ia po prophetalaiti, ia o na vālo le tausanga e whaselau, o le to ia langona ai se leo wha perfecta I le nuku o le atua. Whato ato e langona ina utula I mai o ane le papatiso, ioe, I le vaitau o le mai le fast food tausanga, mai a Malaki se ia pa ia mai liu tusi o le whenga info.
taua la le vai lau tele le mai le taimi le i le toe angai na o toe walanga e le li o kuresa te malo o King Kuresa ia le tu lalo o le malo ia po o le tua mai pulenga a le li o Nebukanesa mai le fitu se fulutusa o le toe fo ia ila o le ia ila le tusi o le tusi a le te malo o le kovana se o paperu malana vision o lana vaaiga mai ia mo meo la olive e lua olive e lua e faamanatu ai le tatu te vaai fo iai uiga me tau politico o nei me faapokiki e mau e totono o fionga le tua o le vaaiga i le fetenaʻiga o mafaufaunga o tagata o i latou na ave faapologa le nuu o le atua ma le nuu o le atua na pulea na ave faatagata o taua lea laʻu ai le tagata lea o Zerubbabel na o lana vision na vaaia i mo tamaʻi lau olive e lua e faamanatu to remind him le tāua o lea i le tāua o le galuega e faalagolago i le agaga o le atua e manuia mea tatou te faia i le agaga o le atua ae lē o lea e lē o lo tatou malosi o le lona uiga o lo tatou faamoemoe ma lo tatou faalagolago i le agaga lea tatou te malolosi ai tatou te manu malo ai ae lē o le fitafita lea le fai mai le upu o le pesele na u faitauina atu nei e lē o le fitafita e lē o le malosi a o loʻu agaga ua fetalai mai ai eova o au a o le vaaiga lautele na ua lē talanoa atu na le foi upu e ono le ua vaai fai atu i le vaaiga lautele i le mataupu atoa e fā ina ia mafai ona manino malamalama ai ia le foi upu le ono le anu fautala e lē o le fitafita e lē o le malosi a o loʻu agaga o lona uiga ua mea tatou te faia le vision a tamalo lea Zerubbabel o lea e faapea o se kovana na te vaaia mai i tilotilo mai ia olive mai ia tamaʻi laau tamaʻi olive e lua na ia e faamanatu iā te ia o le manuia o mea e faia le tagata o le faalagolago i le agaga o le atua e lē o le malosi o tagata e lē o souiloa e lē o souiloa e lē o so tatou poto ma so tatou malamalama a o le agaga lava o le atua e manuia ai mea tatou te faia manuia nei aso tatou faasoa foʻi ia inai tulā e mafai ai ona faauauina le tautua ia o lenā a ua fia i tatou ae e ala na faapea le vevesi o le tatou malo toʻaiga mea lea e ala na faapea le mea ia e tatou te vava e lena o Samoa Amerika foʻi pile taea le mea na te nofo ai e ala foi no fai atu le malo tele o le malo le le malo malosi lona tamao aiga e le faapea o mau se toʻafilemu e afua i sea e afua i le lagona tonu mai e le tusila e mafaufau tagata i lona lava malosi i lona iloa i lona tamao aiga e peisi e faapena me e faisata ao le fai mai le feʻau ua tatou te faalagolago i le mea lenā tatou te faalagolago i le agaga o le atua tatou te malolosi ai o le ale mea le tatou te vai i le tatou atu le ale mea le tatou te vai i le tatou atu e aisi e tauatiaʻe le atunu e aisi e tauati pā o Samoa e aisi e tauati le malumalu o le atua e aisi e tauemu e aisi e taufaaleaga e aisi e tauati le toe repeal le siri
ai aisia e tauemu tau faleanga e lau valea e aisia fai mo se e aisia ale e tam fai aisi tangata ina ia to yati pa o saloia elena pa elena o Jerusalem la fa pe o solo pa o Jerusalem e atato fa pena foi tanto manei o le mata upu le susana te anei ana nafi lala so anei some phone sao today is Monday here in the state ana fe au na nafi le fe au fo le te ena Yesu a o lona tusi fai tau le matai o se furu martoro lona fai upu e lima se furu martoro antiriente a o lo tusi fai tau aso le son nafi te ena Yesu rejected Jesus ia na fai leo lau o le matu lotu mala whanau o na nafi au fesilia tura i ele i feita le tusi tala fo le o ai le na ile o le atali ile na ile o le tama ele na mari ile o le atali ele na kamuta ile o le uso ele na o Yakopo ma ila to ma to au silia tura i o kala vingo le me o ina e mane ia le talia li si o atali ina mai fa pia mai we all rejected Jesus. Mana ia tali. Io sa ata to il tusi. Oina tusi il tusi e matei. Oina tusi e matei. So Matthew wrote to the particular people. Ele fala te lea mai ia tato. Pe tai ina ua apply ma file application le tusi lea. Tato lola pa i mai ia tato. Au tusi ai. Na tusi a iei tangata tonu na tusi e tusi. Tasina me tau. A ina ua apply mo tato. A file an application. Who rejected Jesus? You ma o tato uma. Na fisili mai leo lau whanau ia tau. Papa, lale wunga le tala o tato uma. Whian, iyo e. E te tali lo e upua papa. Il application e te tali lo e wala au lo papa ia te tali se upu yo na to tato umala e au o ina apply le vaenga lea o le tusi ia i tato lono wi e iai le whaamanatu mai ia i tato o la wamio ma tato uma po le amalea ia o tato i loa tatou toe fo'i ia i lea. I lo tatou loa ona o ifo i le loto maulalo o le tangata i loa i le tangata lona bā ma lona atua. Io e aisea, i le aisi titisi o tatou e amio tonu, i le aisi o tatou e sa'o e atua toa i leo le nei. A o lo tatou i loa ona toe fo'i ma wha maulalo i le matai sili o ina e wha manatu tatou o le maleu loa. Tau te sava valia, we walk knowing there's no one is perfect. E tatu teo, e leo se me vai tatu teo e whai ma excuse, e whai ma alofanga. E tatu teo, ia o tatu ilo. Tatu tangata ola tau ma whai, o ate mi e sasi e whatatau. O ate mi e sasi e le i o tatu loa o na ola whatu ese i le atua. Fatto esse ile tua e tatu te loa e manatu mai le tua ia te ma. Ia, tatua o masana ne yaso. Ia a matai fo ia fe au ngā ruenga o le ne yaso i tatu po kalame. Aso mfua le so, ia i mato le aso rusu ma le valu, le lufu fitu. 27? Lufu fitu.
Ia, whatalofa atu fo ia sinapi whaui, whatalofa atu ia whawhiao le tupu tauti, ia, whatalofa atu fo ia Joshua Peo, ia o Simi Timai, ia papena foi ia Maria Whangaima, tunu mafono Elia Rata, Matai Rata, Ela Matai Rata, Paanga Masani, ia o Fonti Tupai, Malo le Folamunia, talofa atu fo'i ia Sifunia lausunga i lea ofsuswani tulepa ia malo tunu mafono, ia lena o fata kauli loa tamati lua le lua ia soifua manuia mana ia le pese a mata ia malo faftai talofa atu fo'i i aone Samu Marcelina Brown Nomineta malo fou malo faftai Jean Collins Purcell ia malo faftai pu e manu Cureri le Sawai Mayama o Mei Abito ia fatalfatu Nomineta talfatu Jean Collins Purcell Cherry Falungu Maloso talfatu ia Petelo Sanele ia o fatalfa mai i Melbourne Australia Betini Tanao tene LA tene ia ale mau malo faftai pu e manu talfatu ia tala itu manuvao Smith ia talofa o siu tu fine savai io ele mananga faftai mo tatu tina last week ia manai tatu malo sa tatu yai faftai tele sis ia mole tatu tina ia ilena astofi ia pena foi ia Maria Stowers Williando Ngaule Malie O'Keefe Maria Lesina Tavae Baby Faith Suisala ia fasoa ane faftai patalo fatu fo ia Valolai Sister Sifumania la suntulepa ma le faritua malo le onsai ia manuia le po kalame i le Yesu suni sopoanga mei abitu ia marto tele o i tatu fai ona ia talo fatu foi i le tua fine ia mo fanua tupai io World atu ama batu matu loto mo matu fatu o misi atu o lua ia faftai mesilina ua tau atu manamanuia i whanau ainga whamuri mai ia fasive vela ia pei o ta una ta vela matu ni Long Beach alanga matu ele talata sami e malu a foi le mo ia e vela ia ele se vela e fuala i vela talo fai auto ia no foi i Las Vegas Arizona ka que não fuma i Magic la mo ia matu i Long Beach ia lelei tupai lo fatu fo i mo lua lo fatu ia ta feali no ali ia ma ai ngatoa ia tele nem ta upu o ina tau yeli tala noa matatu ta mo le ua o mai o le ua vai atu o le ua toi avi tuar tangi leo malu le malo le na ave ia en fasanga i li siungani fo le Australia mala pokala me fo le mauta o ving le ala o vai atu na piu foringa mai ona ele i malanga le i asiata i Samoa ia
he has visions. I fo ia na ia visions. Mai le ia sisi sililo na ilo asiata. Mana lo ia. Le anga ili iso ona whaia le fo i li whasala lau. Ia lana whaiunga. Ioe, o le whaiunga na fua mai i le advice. Ia po advices ana lo ia. E le tasi se lo ia e le lua. Tolu le wha lo ia. Ngā lulue ia maoleala ua na whaiei le whaiunga a le li o asiata ia po le whiong tō whai le vai malai ia asiata. Ia e na te le anga iatu isa moe o le whaitau alo ia mai la tua ta mai le tūlafonu. O le maunu. Ioe. O le maunu le mea lea ua whaatino mai. So i le waainga le na whaaloia, it's a live bait. Not only a bait, but it's a live bait. O le mkua maungu o la le mea. E whaitau e sese ia tangata, le fu whapea nisi a me ua pala ai, a me ua u fefe, le ai. Le o tatou, e tatou te whaia mea maleata mai. E leilo se ata mai wha le atua ia i tatou. Mane o le si mele na o amatai ana nei. Mena e fia tatou por kalame amata le fe au wha le atua. E sea. Nanga foi o le atua e tatou te malolosi ai. O le atua e na te whamanino o tatou malamalama. Neno whai atu lau tamai tau sisili ale amata. God is with us no matter what. Pe te angasala, pe te le angasala. Still with us. E ia tatou le atua e afua mai elemeni e tolu te whamsalaso. O le savili, o le ola, le mana vaola, breath of life, lena mana, ia malea nganga. Mena tolu, ele meni na tolu e tutusa lele. A o ia tatou la mena tolu, o le atua o lo ia tatou. Once mamulu e sei mea umai ma oe mao. And then, God's no longer with us. Mena rin tat fioti. O le ai se mana vaola. O le se savili. O le ai se nganga. Mana ia se mea, tiro loto iai ma tanga whaisau sa ilinga ma sa ili wha le atua i mta upu le atua. Mana lama le peo me fuli le tatou le whai mai e angasala loro tangata o le ese atua ma tangata angasala. Pe tatou te angasala. God give us chances. E tumu le atua i havanoa na te au maia i tatou. O leo te whai. Ana o se atua te angasala loma o angasala ave ese leo lom tatou. O i se lalo langi le temine nei. You tell me. Ana o se atua angasala loro tangata ave ese leo la. Pe a fua i le tua i ngā tua lea tatou te vavai. Lea le lalo langi tatou te vai. Lea i. O le winga o le atua, God is God of chances. O le atua o avanoa. E tu mai avanoa ia i tatou. A o ia i tatou leola. E feli wa i li tangata a o leola. I le mwhain tu e feli wa i lano tu ngā mau when you under 6 feet. I le mwhain tu e feli wa i sesi lano tu ngā mau. Mea na ne whapele tala. O leola e whaavau. Right now. Leo tatou wola i meta o le eternal life. O ava noa au mai e le atua e feli wai. Au tatou taua i misala. Leola nei. Le atua le te ia tatou. As long as we have that life. Au tatou leola. E sao. Ia na. Ni te u whai atu na pile sea o ngā sasale tatou. Ai o le winga le lo tala. Ina ua felongo tai le li o asiata maana lo ia. A whaila o le apia asiata i Samoa. O le advice alo ia. Ioe. O le advice alo ia. Aisha, o le va ai alo ia. E te tau asiata should come up with a wise
wise decision. If not, na ainga lolo le maunu le o lo tongi mai Samoa. So o me e tau no tatou mafafau iai ma le atamai. Ia o le o te whai, o pile whape o te whai atua me lea, le ai. O le tūlanga fole le ia whaftai o leo ap toe ave tuartangia a leo. Te leo lopo iai ni conditions. Te leo lopo iai ni aiainga. I have no idea. Te leo manino, te leo malama. O iai ni conditions o toe ave tua o le tangi a leo. Tanga foi le te tilo tangi le a leo. Ma le statement ar tamai tai wa maliu o sia papali I fikeo. E tutusa lava le lau lea tilo na wao. O le apia o asiata. Ma le talia o le statement o le tustusia ale tamai tai. Ona o le vaainga ale tamai tai whamasino po I love le whamasino. Ua maliu. She's no longer here. Na lo fa pe ona tilo le iai, nga tilo le iai. O le decision ua made whamasino. Ua talia le statement. Against ea foi aisia ona ua le o toe a foi ale lo uma e tutusa le ia mea ma meo hearsay a o le tau mawhai leo e whaonga hearsays whaonga statements tususia aisia ua le o toe apia ia le ua maliu e whai mai I whamasinonga asiata ua ave I tua le tangi a leo ona ua le apia asiata. The appearance and the death Sikip kilo ipe kau karfia ngai mea ngai. E tai tutusa le meo le apia le whamsinonga. Ma le meo le talia o le statement. Ona uoti le tangata tusia le statement. Ua le apia asiata. Na talia le afoi. Le whamsino. Le ave ese pua. Ona o le apia. Asiata. Kau ki kiro whan mawhauwhau iai. Ia matatou e mo ilo tatou ni whamasino. E mo ilo tatou ni loia. So leo kaku kanga kaola. Io ua avea fui le tau o platforms ni kaku ki kiro iai ma mautus tu singa. Tatu te vava ai o whaleaonga ia ai mesela. Leo a onga matata uma I lunga o le social media ma meo tatia uma mai a whaleaonga I lunga o le penga te whailanga. Ioe. Toi kaku ke vava ai uma ia I mea ia. Ia. O lea la ua ke le uloa po le ase me ele elaborating a mai ele o fair le mea pe any conditions o le toi avi tu o tangi leo whasanga I leo ngari tulo ia matulanga o asiata malona le apiatu I Samoa. Ia o pio se tala whaatopitopena le ua maua mai Samoa. Ele o whaamanino ina mai o a ni aiainga ia pe toe tuturi loa asiata I lona le apia ia po le ani aiainga ua ave I leo ngari pe toe fo I whaile la por kalame pe toe whaatanga pe whaaruaru pe o le mena masani ai le tau whaaleanga ma lea ua me maninoa na alanga ave le tangi manino le leo le matau tia o le tau whaaleanga. Ioe. Ai ona o ala whatu la fono o le apia o lena, ioe, le afuanga lena. So o neia me uma tātou te tiutilo iai. Ia tātou te vava ai iai mane whae tete a o whale a onga mō tātou uma. Whale a onga mō I tātou uma. O nisi o tala ia ua tatala I tua le li I o Fred o Liva Papari. Ia ma le li I o
James Atua auri fo ia na taloka i le tūlanga o maliliu o le auri fo ia leo whanofo le si tua si umu whanofo le si i la te whaleolo ma ta saini i oe. Ele lopa la le malolosi o mea ia o le toe talai tua o ia alo le atunu ia a ia le lei ona toe vai totoa iai ia i latou e anga tonu ina ia nei tua inga soli ngā tūlafonu. O mo meo tupe ele lea ia po tupe fo ie le manatu nisi o laundry money e ala na whao ngā le upu le laundry ia po meo whaleta mea. No wingo tu ngā tupe fo ie e teu atu i Samoa mai dirty ai tala mai tua ua mama, ua tupe mama. Mena lenga ta o le laundry money ia pe ata tu tilo ia whainga whape. Ia, ai totoa ia Samoa nei mea. Tilo i o tausanga ma tausanga o tamaiti na moria lenta loka nei. Tala vau tele ni tamaiti. Ole matua i tala vaua. Ia. Au ala tu whaia mea onga whavau malo. Te leo lola po le ale ainga ale atatou whamasinonga ma le official whamasinonga. Ua mawhai ai la ua nei. Ona toi o itua i ola ainga e whatatali ai teimi o whamasinonga. O lea fo le mamawhatu o whamasinonga ma le scale fo le leilo ai le tau lesi tu ma tau lesi tu. O fea ua whapau i o fea ua pau i le mamawhatu o le solinga tulafono. Ia ma le mea tau ona tatala itua ma le talaina itua. E fua i ai ia le teimi e tula i ai i teimi o le whamasinonga. Anyway, i le tue au ngāsi tatu tala o le ua tatala itua tau le lea ia. E mai maufuara le teimi tatu. Ana ona voice o tatu opinions. Ma whaai loa foi o tatu mana tunga ma mea e tau i ele tatu tala noa. Aisea. Leanga ai foi le matu ia o ti tangata. O ti tangata. Mau e malesi to luo tama whanau o le atunu i Vietnam. Le lopo le alta unga. Le lopo le alta unga o ia tama whanau o le atunu e maninoa. E paule mea. O lo tam fai iai ia le fai ngā malo. Tam fai ia. O silinga tari seu le meo le. O ia foi atunu. Ele ni atunu fai ngofie. A o le mea ta ua. Ta loka i pea. Ai awar fasiotia. Te lo mea pau na le mea la talata i ele tato atu. A whaia ua manatu le foi atu awar to e amaya. Awar to e amatua. Ai awa ni fasiotia. O le mea sili le na o lea tau whaia i le whionga le ni pale mia ma le whainga malo. Pe a whaalualu o pea. Ia le whainga malo Vietnam malana taita inga. Ia pe a whape o le manatu atu lava. Whaavao malo e to e te talatu siava no e whafo ia to e tuli lo la pasalanga i Samoa. If not, o le mea lo tam whaiai ia loka. O le ale umi ta ofi pea ai aua ni i o tūlanga o le fasiotia. A lea ua ta tala i tua tamitia. Ioe. A whai o le te lele a fianga o tamitia i tutonu o le melea. Ia, tatu tartalu ia. Si o tatu wawai. Po fea le mea malosi ai e ngata ai le malosi o le ai le whamasinonga ar tatu atu. Ia, mana mana le whamasinonga ar tatu atu. Ma le mafuanga o le avitu o aloi o le tatu atu. Ai mafafo le leia i Samoa. Tamaitira o tawhia i Vietnam. E a fua tu i tamaitira o te tala tua. Lea la talai tamaitira sa o loto le la tawhawhau ma sa o loto mea ioe. Ala se tia tamaitira le ngata o se tia inu ese. To e po le ale umi inu ese. Ai a fesili o fea le mata o le vaina a mata aina ta fea tu le melea. O tamalea.
James. Yo. Tamale ana le tila ta vale le e tele me e farono ye. Yo le fite lo farono tua. Le ale fainga o ye fainga ta vale ale ka tila le. Anyways, o le wai fafo. O le wata laita mai tia. E le lope na peo, pe fia se peo, po le ale fainga na fai ai. Yo e. But if you really think about it, Samoa, o ile amatanga o le mele. Tamaiti la taloka yo, o tamaiti. Na wotoi me. Po le ale ko inga decision making ka miki la loka yo i Vietnam. O le mata le o le vai. O le mata vai le na puna tuai le se le o ye te mine. E te taula na matua fai le se fai unga i tamaiti. Ai mese le li le na o ninga. Le foi te ia unga lo matu ia le. La foi le Thailand pe se Vietnam le se li le fa pe la tu passport America. Le na tu claim o ia le ona. Le o ke ia o le se tala o sau po le mea o loka po le mea o maua po le mea le o ke ia o fa sa fua tu fa pe ma le lo po fe o mea o ia. So, o le winga o mātou por ka lame ngan, wha manatu atu, matilo pea. Ai sea, leanga pei o le oso mai le oso wha mai le sau le turinga o tamatitira. I tamiti pese Thailand, pese tamiti lena wha pena watu i le passport America. US passport, nala tu e Samoa. Claim, he is the owner. O le katila le. O la feeling o le katila. Something ulale, something like similar pa penaling. Le o te o tisapia nga kamikiki. Le loa po le mea i te o su ene o sola sola ese va apa ututuila, sola ese ai. So pe nai mea o le leka i le tatou no. Ia na una lei. Pero i le leka i le tatou service i le tulanga whaatu la whono le tatou. Le eise update o maia o whea le mea o ie tamatiti leo te lo nato te sila fia le leia tamatiti leo te tala noa tuai. Le tamatiti le pise saina, pise Filipino, pise a. Le na la tu claim o ia le ona. Le ntapu e mai lunga no nata. O whea o whai ai. O ani conditional me o te ave puta mitia. O le marusi anga o ta saini ai. O le marusi anga o le tau finga o pepa malanga. Tu te roi stamati. La fet salutala. Mai fele le mele o tupu ya sia fikeo. Papali sia fikeo. Oti. And that case is o le sianga. Nela fa marosi le statement. A sia fikeo. Yo ai sia. No le se o mali. Oti. Automati foi. When worst come to worst. O le ai se fa mo automati. Po le ale tua inga me vatu pepa malanga e ta ofi o ai si pe saini. Ai a o na ti site ka mai kiki to commit suicide. O ki a koa. Uma. Finito. There's a case. Esa. E kilo kulor ka mai kiki wa hopelessly life wa le se winga le ulanga. Done for life. So what else to do? Commit suicide. Lea nga a toa lon mele entam fini. Fa fela nga solve i fa fitau i nilta tu. Fa fel. Pero fa no nga tele na tatu por kalame. Io e. Leanga o nei me uma e tatu te baba ai.
a o ina o tau si unga ta mai titi o lo ta mai titi me se to inga le age group le o lo la o le ai wa uma wa hopeless le fa moi pule le ola e pe foi lo tenye le o e foi o le tenye le o e foi le ngor tenye sia fikeo io o tilo va ai le lava ka make pe na fasio ti sesi pe na pule le ola le valus fu pasene le terminei pule le ola e sia to ma fu fango le o hopeless la le si me ko io pule le ola fa uma ina o ila le la ke i pule le ola fa penga fu lai i kamikia e commit suicide lo kamikia le loa uma lo tangata e connect uma i le mele io e o le tatu va ai mamau lea io e taua mo le va ai ai le tatu o tunu i taua o ava no ia e tau fai le tatu o kala meta la no tu io ko kala ngo pele mele o le mo io le ua eu causa salfa a file mele sa mole o le ai ya o le mele ai ya valea o tangata mai isi tu malo i cases o tu malo tolu cases ma tu ya la valea a mata mai case ofisola o le minsta ele nofo ya ana numero mo tangata e nofo i vaiusu hanu faila na lo su faila na su anga i tangata ele matai ya ana ele nofo ya ana e nofo i faleata hanu faila na su anga o le matu fai pule na mula ulu samilota ele nofo i falea lili ai oso mai sa vai oso i falea lili ua tele le ngasu o le li le o sioeli a le vava ia tu le tasi le mo li mawola o lana o i ai fo ia tu ia i le mata upu tu ia o facilite tele ia fa fe o a fe sota inga o mea ia e fa fe fea na lan o le kamangi o limongi o kele mea hita pipi e koe leak out e no fwali moni ma koe wha matala mai ma mai o le ngutu e tautala ioe a fulonga ma mana na koe tai Australia o le anavatau lea o le ale tau le upun whaongai le o le anavatau le hita pipi le ale upu ngare ngalo e te upu o lea o le tau mawhai e ta lepe ia le fatutua i le atua samotasi ia le uma lepe nantana na ioe ia le foto e sau fai mai o le lako kamanga faku ia le sui leo sa fatalua mamuru mai lona ngutu le mako sui nga faku a le lo le ia samo e le se sui le tapipi ioe le se sui le tapipi ioe le ngata le ale fuko sau koe mamuru mai foi manu lauti yes that's right o le manu lauti a tau rola le manu lauti o lona winga o mea fafau o le mea na latou fafau ina ia malepe ia le vahenga fai le fatutua i le atua samotasi se fauta tatou samui o le mo koe inga fai se fainga ingi koe ngame kalo kea e a lea mea ma moria le ma se me fai tanta ioe ale foi la ule ngata fo fai mai o le laku kamanga faku ale fo so fai mai maku fai fa manosi
malu si sau ale aben mele panu ko ngo foi ko ka ola ko fa so le lewa na tun fa so le ka o le ngei foi ko inga ya mele ka o fa so ko mo so le kele lo ai po le ale tu inga le si masalo se te mo ona manino me ala tau fa longo tua o morianga o mai e ono e sa u mar tu pele a safata tasi a me o le me e fo eso o le me e fo le ai se komiti tu ya le se komiki le inisi ono faisia a no fo tu ya na o le no fo le ai se men faina tu fa wa tanga te fio o le na manino fo tu ya e no fo no fale va to te pasia e auta vale e cha pipi ale se sui le cha pipi to tono o le tu mano fa fera fai ko nga finga va pe oi ale ma mai e ongo kani e ono for what oi o mea sili ia ma kaukia Samoa. Me sili ia na matautia. O matua i lei lopo whawhenga na tule mei tu ngā whinga whapea. Ono morianga. Sioeli. O lea le mea lea e kankangi sioeli. E ese pi i kanga o sioeli ko na nofo i sawhatalua. O leo whate tele le mea lea. O lea ia atu. Ioi. O le ia atu o fafo. I to tonu o i tu malo. O mai asa vai. Fai ala to mori mau. Sau ana mula uru alu i whale alili. Pāla lu i whale alili. Sau le lile o sioeli i oso i sawhata lua. E tau i si mesia. O le tupe safata, o le tupe safata, o le mea alofa a New Zealand, e le se tupe le malo. A to atu ratu te wheme ta ofi le tupe safata lua, ta ofi atu ela ma i le fu. O le si mea pepelo o tamale o limoni. Le ue lua o pengat whaila. Ia whai mai na ta ofi ua na mai le whasalonga a le ofisa o palota, e ta ofi tu whangatute. O na whenga sa use whasalonga. O ko vai o ko kelo me akamalo le fasala lau le tunu kele me le anga fau le se me kasi o fai e se me tasi o fai na sale au ko kele ala ngola fau le mele fai se sa unga la sa anga fea sa mo na mai se fa linga mai lungo TV ba lungo le kio ma tono sa mo na me se falinga awane tu fale tu pesa fatalua ai afu e mai se falinga e ka kaulang fa pe falinga ta ofi tu fanga tu pe o to sa fatalua ai tu fa per tu pesa fatamo na ele se tu pe nga sa fatalua io al fasili le fai atu si sa ua mai sa fa e si o ka ko sa mo na fa longo mai se fa si langa fa pe na mai se fa si langa official notice mai le official e o tu fa stupe na ese fa si langa fa pe na mai langa e faita wina o ia upu tamale o limon o le a peita to o vale o le a peile atu o Samoa se atu o vale e ka fili sa ngoa e ka karingai tuila epa o le lilea mani siri wa ka kau maongo mea fai ese whainga pa atu la fon wa umana a mai warnings at whamasinonga
leo te mana tu falua mai won se famsinonga iai awangi e koe ka ua le tamari anga o le fionga li parmia ini au fasalonga lungo social media la mele tupune yo nga ele lopo le atu langa le e ai i tu langa o le kele me e afia ile lio e ai le ori e kusi ma fela tu susi ma lau vale lau ele vale o le fionga le li parmia e lau ai fe mai vale e le lo se mea ana ole tu alaloa ma le soso atu to ala ai tia tangata na oli monia tuila epa ma la tu le faia nga ruenga faoso ila tu o la tone o lo la tu faoso soa ni nai tangata la si pasene la titi la le o lo faia nga ruenga ia Samoa yo o le majority o Samoa o lea o la tu ioina le development po le atina e o Samoa o lo tapena i le fatutua i le atua Samoa le fionga le li pa le mia malana ka peneta ua pi itia e le majority o Samoa to atelo i la to Samoa ua inu mali i le atina e o lo faia pea i le terminate nei tangata la iti lava o lo la to muli ta ia tu le epa ma au tu le epa ma fontoe ma le lilia ma la felo tusi tu e pau ana to le fa also esa o isi tangata o HRPP fa vai bua kai yo ar ko kolu lava le o lo la to feia le mer fa o lef enga ngana mai ia fo ia le lilia o ai foi o limon i mea o lo la to feia o le sui leo sa fata lua lele ua fai mai limoni o la to sui o le sui leo sa fata lua fai mai limoni o la to na fai ai fa malosi sa o le aveltan lo pura fa malosi se sa fa malosi mai la ngol mele sa mo fa oso mele ka ur ka fa oso ke lo on ko sur kula fongo ai mea yo e fa oso kwa le ka malo fa pele ka vale ai le ku malo so kwa ka vale ai le ku malo ko inga ka fa pinge o nga pa o sa weru yo o nga pa o sa weru kam fai ko ngole o palme a fai wa ele tu mai le paloka ten file mu o ia foi mesa moi ko kongor ka ko ku o tau no fese fai ngai mea olha o ngi me o lo sut man ngi me o uma fai su na o sa mo la volo tu la i ngi fai nga fapia na o fionga le li par mia man kapineta please do something fai se fai ngai le mele ina ia aua ni toe o e mo lia tu lafu fai se fai nga o le a lava se fai nga ia a uma lo le palota uma ua makua i ki ngā maka o le akungu ia ko ngā mea whapea. Ioi. Peit ka kua kungu o se akungu o ngi vale whai so o ia whai ngā whapea. Sa ili ka kua rua vai tolu le whatonua e lau pua tam whai ngā. Ao na matou tui malo fie. Ao na matou soso atu. Ioi. E le mawhai nga ka ko wola ia whapea generation after generation. Somebody
can come up with an idea to put a stop to this. Ioi. E te tau o na iai se nofo inga. E tūla I mai ma se whainga e tā ofi mau ai le whainga lea. A ua uma lole palota, uma. A nga isanga ia e tangata o filifilia le atu. Na. Ea se metotia poto, se metotia se ata mai e sili. Ise, e mese le tatu whainga malo olo I te mnei olo iai le ata mai wha le atua e mau ai fo mea ia. Whai se fo mea lea. Aua ni te mai le sia ngā tupulanga. To e safa iai le mea. Ioi. It's a suffering process. Yes. It's a process of suffering. Le mele, le tupu pea, ma tupu pea I lo tatou atunu I whainga pālota. Nela sa vali lua tau sanga. O le nofo inga lea. O a whea. A whaiat nei la le tangi e sa whatalua. To e sau foi e to e whapea mai whamasinonga. Wina manau. O le taimi nei iwa se furu iwa pasene po le se lau pasene le vainga Samoa. Le ai ma se mea fia ai tu ia. A whai e whai se sua ngaka lea. Ma le lilo si oeri. O su le malo. Ioi. Le ma se mea lava tu ia na whaia. Le iai se komiti tu ia. Ele fez komiti. Ele imingoi tu ia ave se whangwai. Ele whaia ele ave se tupe se tangata. E o oa ile meo le road show na whaia. Na whai fia ai fia whainu. Le na whaia tala. O mata o maasiasi. Whaatino ai nei mea o le iloa langa nuu malanga I whanua. Se vai au se mea ai au se vai. Lesia. Langa o whaita uma o mo meo whatosina. Even though wata ai whaafala tu ai ma mea o le tū ma leanga whaasamo. Lesia. Ea fua le mea le leanga o le loto e leanga I nai mea. Tau on whati. O whea la mea o soma I morianga I eun. O le mea ngā matua I ofo I ale loto ma le mafofau. Ioe. O le ua tasile mea ta ua le official soifua maloloina. Matala noa ma le afionga I le Minster lua vai asta luai. Manino o toi fesili wale nei matala noa nei ma le Minster soifua maloloina. Ne e sa o tala le nefe mai 10 miliona umantonga. Fai matala le Minster ia te. Le so, ne ia, le faiat ma pokalame, le faiat la pokalame. Toi whapea matala le Minster ia te. I oe tu lepa. Wa umana totongi se 10 miliona o fuala au, o pili o fuala au leve vesene na whai e risi vaenga, le ua totongi e le tatu vaenga. O whai atu, le se toi wha elaborate mai lau tala, wha manino te isi mai. O le 10 miliona lea. Na amata mai le lua se 2020. Taimi o tu lepa. 21, 22, 23, 24, taimi oi. Taimi o fia me. A leo totongi e tātou I le lua ono. Totongi e whainga maloa le lauli e le maritoa, malana whainga maloa le se 10 miliona lea. Aore tala manai ala ua mai e tau le so. O se taimi o le vai aso le nei le ante nei. Na fōa I o leo ua iele connection a Samoa. Ma le malo fiti. E tauala tuai mo mea o company ta ua o le Pacific Specialist Healthcare Hospital in Fiji.
they donated medicines mo me vai la au uma e tusalo na tau ma le se lau wafe tala. O fuala au mo o mia ia so uma lea o te tonu le o te tonu sa lea o maua connection oi tau fo ia inisi alo sa ili pea mafua anga na mafua ai o le fa maoni o au fainga luanga temu te le tongia pili ile temi tau no tongia ai oi ale nei suinga tele le o mai li poti muri nei ale na mai nei se lau wafe I'm not really sure por tala Fiji, por tala Samoa, por US dollars. But 100,000, the cost, the worth of wala au, le Samoa. Ili terminate. Through o le mea lofa ale whanmai o ta ua o le Pacific Specialist Healthcare Hospital in Fiji. It's a public, it's a private company. O tova ai o tō sa mo le sa ili matangi, le sa ili mo le development, mo le ati na e o le atu. Ai le o mapu atu fua maroloina, pe fa pe fea, le se fulua miliona le aua. O matatongi. Paid off. E ai. Somebody paid that, somebody did it. O aina whaia le talafu, le o matatongi. Mai le tu fisili po ina whaia. O le talafu Samoa. Se fulu malua miliona le o matatongi. Le alan melo o sanga ina iai le whainga malo, whai connections ma tatu neighbor governments, e mawhai o nau whale tuai. Ia nisi o ia, se lau wafe le uetho whala au ua moriso fua maloloina. Alu atu fua, se lau wafe. Le ua ia au o le whale tala vai o tatu otu. A se fulu 2 miliona le pisa so o ia tule e pamalato. O te pisa imta i le o makokongi meang ko whaia. Ioi. O matongi. Lea ua ta ua maitasi le si me ta ua le ua whangasolo. O le tam whai o tamai ta ilo i sili. E whaiangi trainings. Alo ia uma o lo i lalo. O le ofisa o le lo i sili o tato anu. Lea o lo whaatino ina le vai aso a mata me le vai aso umawai. Ia le teminei. O le toe o lo novinga. Sa o aso le kele ai ka kaualing koe whangi trainings alo ia le tato anu. Ai maise lo ia uma ia na tufa le na o i ministries ese malo. Le ua matanto amai uma i tutonu. Le na fa manino le fionga le li pali mia. Le fai fai ti oitu le pa malato. Ai se ame o kasi e fa pe lunga ko kongi o lo i sili malo ia i uitonu. Le o tali le fionga le li pali. O le mafu anga e alai o na o ese lo ia malalo le fa malu le official lo i sili. Money. It's all about money. E o aisia. Le mainga le lua mai tonu i. Masi e lunga o la tutongi. Fapen ina ia awane ia. Awane to e le fapen ave ko kupene malo e fa onga auto. Yo. Ini kai lava ko pound nga ko aku ko fenga no ko le. E te tauan ko mai e serve le malo. I le to se fua malo to wala. E sa ola le melo fai le malo si lunga tutongi tanta ni. Fa no nofo e tono ofisa o la tou e ngā lulue mo le malo. Au le lai fōninga mai leo whaia se ngā luenga toe atia e lo ia ale malo. Le lunga tala toe atia e. Toe fight training. Meaning, e lono winga e leo ato toa le malo malama wha lo ia. La tu te vai e te tau o le ua watu tangata mai fafo. Ioe. O i lātou o lo lātou whesoa soani ia toe watu nisi ata mai whapitoa i tutonu o le official e le ngata whaila i le official loisi
a o le loa society alo tatou atunu. Tasi lea society matua lea ngā whai ai tutonu o Samoa. Le loa society a Samoa. Tele keise se e kakaunga intervene ai lato. Lei ma se meo whaia. Lei ma se meo whaia. Se meo whaia. Au whaftaila na ua whaitau atu ni. O lea ua tau whaile le fionga le tome tailo I sili ia po le fionga ia maunga Princess Chang. Ia e tu whaatisia ni trainings. E toea o mai I la tu maia. Io e. Lea o lo ngā lui lalo le whamalu o le ofisa o le lo I sili. Ta ua mea ia e tala no tuairi tatu po kalame. Io e. Ta ua tele. O le tapunia. O le tapunia o le fono whaavae o whaleatalua. O le te watu I whaleata number 2. Whaleata number 2, scholarship delays leave students paying fees. E tasile fon whaavai mua, fon whaavai mua, ni tatala lato. O mea o fon whaavai. O I o te vava ai e le sistema, o tele tala no atu I New Zealand pe o sare lang o tele mamla mai. Ale o te tala no atu ia Amerika I le mea leo tena fuai. E tai whape na uma lava le system I nei le atunu nei. E tofu are city. Maona officer. Tofu are city. County. Cities, counties, states. So cities uma. E iei uma lava o latu officer. E iei latu council members. Au fea uma me sa wale control ne me uma. Malu semu to siakia ela device famon mole. Le fai mais malu semu there's no sounds famon mole siakia ela device malu. O e na fale ton. Unmute lau device famon mole. Ia ole na o leo te tala noat, o mea foi o fono whaavai o tatou atu. O le vale se whai ngā malo e tula I mai whapea latu te tāpunia le mele le system le. Ioe. O le vale se atunu e tula I mai whapea, I mean, ia se whai ngā malo. Po le arwhina ngalo le atua ai to e tula I mai si se whai ngā malo e ese mai le fast. O se whai ngā malo poto, o mai wha wau le mea lea. O lea, whono whaavai. Aisea, lea ngai whe soa di tele I whono whaavai nei, I le whai ngā malo. E whe soa di tele I ontanga, o le isi me so o me nei, o le tofu le whono whaavai, tu ai au tafa ma le ofisa o leo leo. E au ina crow le mea lea. Ona o le whono whaavai o le fo, le whato a lua no fo inga. I le se le pe fo o lua. Isia, lango le lava finau le mai ma le mangalo. Ioe, le lava finau I le vanga le HRPP. E whaleanga. E a fo isia, HRPP, there was fear. For how many years HRPP was in power? E le no fo le leila le HRPP me le whaiina. Ele no for lei. Doesn't sit well. Ioe, I le HRPP. It doesn't sit well. Ele no for lei I mafofongo tu le epa malato. Ki ngā vai atu whela o mea le lei ma mea ngā mole luma nai ma le manui o tangata uma. Ai au mai au la tu tala tum whai whaleanga. Aisea. Ua lewa nei le paua.
la tu tele mate ia le meta o le manuia o tangata lau tele. So le lava lai kam fai se me fa le ngai le malo. E le mawhaina la tu I vave I oina, se I longa lava ia, e fau tangata I tu tonu o le HRPP. Longa ina ngata fau tu tonu, ai a sau fai I tonu I tu le epa, sau fai I tonu I la tau ia. O tangata sili nei na upito sili na leanga lotu. Ai sea, na ua levanga I parmengi. Ua levanga la ku ua kupe le ku. Ua levanga la ku whaia kongo o Samoa. I le whaingo fie lana whai atu le pale mia ma se vaenga fau. Tu le epa ma o tau. Palonga mai mele whai atuai. Whai le mele mako ki whai atuai. E le no fo lei. Ioi. So ole whautuanga le tatu porkalame. Whai pule ia ma tatu fono whaavai. Whai pule ase whainga le lei. Tu ule mele. Ia lela uwa tu tapuni le whanua o tangata le. O whanua lawai. O le whanua o le whai pule. O le whautuanga le tatu whainga malo. Pule ase whainga whaia ile mele. Pe whatau motu se whanua. Pe lisi se whanua. Ia e mo e whau le lisi. Ia e kau e misa foi ainga le lisi. O haila ahu e tupa lisi. Ioi. E pe e man, ia le abe tu tonu o se whanua o se whalea onga. Pau alo na pono e whaalawe lawe teni o e pe tu tonu le lotoa a onga. Aisea o se vaenga o le lotoa a onga. Se I oa ina mausali o maile si whainga malo, whai whaatau ma lele, whaatau motu ni whan, o mele o le tupu. O atu whalatalua whapere whai pule o lo whanua. Le sari si o tatang tapuni. Ma o tele au wanga ia tupu ni mena. A loto artanga tayana le whanua ni whatua ili mea, a le tue ku mea whai pule I le tau sanga a esen mea marong whanua. Ma whapea I arka ku whan whawai. Ioi. Ai le lenga mausali po fese mea mausali ia awangi koe malu lue. Ia awani toe malu lue fon whamai. Awangi koe se me pule se afoi. Ia se fai pule. Danga e suia fai pule ke numa. Me pule se mea. A fai o le whalea onga o le whanua ua. Ele se whanua santa o le whanua o le nua. Ame le whalea onga. Tu ula inar fun whamai. Ku inga mat pior de mat fun whamai tu na paua lona pone. Fo lele whaalawe lawe o tengi wa onga. Ai a manino ale tengi o ngā ruanga fun whamai. Ia ona. Ia pe whatua o atu tanta whainga ruanga fun whamai tengi umai a onga. Tu ua onga o atu fun whamai. E pe ama te whatasia e whese whainga ina i mwhai ona tātou tiro uma i eitu rang whapena. Ioi. Ai o le whunu whaavai lawa I Samoa. A o one ina sali ma mautu ma mausali whunu whaavai. O le lumanai le nao Samoa e le mawhai on tue marulue. E le toe malu lue le lumana I le nao Samoa. Aurora V ia o le vaa fu le Samoa. Contract still active despite government saying ferry purchased. O loo tutongi pea ma o lola pea le tupe o loo alu o loo accumulate pea le tupe po lo whatupula ia pea le tupe o loo tutongi atu I le vaa fu le wha pea o lai lungo le wafu e le o alu pe iei pio li potina o le amai e alana utana no atu lumta upu lea langa I le o malolo ia le isi foi vaenga
lo lato o mai per le fa per la tutta la ti ngana le to fe boi va ma fai me uman fa tau le va fai me la tutta la o lai a lu per tu pe fa popo per tu pe le taxi lungo le tu pe le va ale le tatu fai nga malo Samoa ia ele fai no tu sitali ai ala no tara no tu tau pule e tilo ne ia tatu fai nga malo ia ma mai se tatu fa maninonga fa iloa ma ia Samoa o le atonu le tūlanga o le vaale. E le mawhai o na tū alalo ina le tātou por kalame. E sea, langa i le whai ngofia ia mātona o mai utu i ngā whaupunga ia, ma tam whai e folo mole mole ina tala ia. E le ni tala folo mali e, pio na whai atu. E le awa ea le tau mawhai o tangata ni e sa ili so lato o wala ina i whaleanga ina i le malo, mātou te nufu ai. A o le tala e watu, yo e lau whionga li pāle mia. At mali tatu whainga malo. Wha manino mai, i se tusinga man me whapena. Le ale tūlanga i a whapea ua full stop o umana pay off, le ale sima whai. I leo to iei se tupe o to ngia, leo to iei se ama se a. Yo e wha manino mai lango lea lava o mai a tusinga tau whaleanga. I le vaenga lea, wha mole mole. Te lole si me mana ia le tala fu le o Samoa o mantofi. O Samoa o le atunu o uma o na tofi. O uma o na vase yo matosi leina tua oi o le atunu o Samoa. A va aine ia le lau te lenga o le mele sa a fai o uma na tofi Samoa. O le lalolangi a toni ti no foma o olai. Whapena fo le lalolangi. Ua uma o na tosi leina tua oi o atunu uma lalolangi. O le sami, o le vātea, o le malau ilele. Uma na tofi. O uma na tosi leina tua oi o le lalolangi. E loa le lei me ngata ai le Pasifika i saute. E loa le lei lungo le ea. E loa le lei me tua oi ai le atunu, ma le atunu, o le sami, o le vasaloloa, e loa le lei o ngā sami patino i le vaenga o le lalolangi. E loa le lei le vaenga o le ea e la asia e valele. Manino, o lona winga, o le lalolangi a le atua, o uma na tofi, uma na tosi lau ti me o uma na vai le atunu, ma ona tua oi. Lea o lo vevesi le mea o le mata upu Amerika le tamu whaiatu le morisuatia o le lititai. I le tolu se furu ma le tolu miliona. Lea o lo tau mawhai le malo Amerika ia matulenga le malo Amerika. Ina ia suatia le lititai o le tolu se furu ma le tolu miliona o eka whatawhawha. Ioe, e tūra lata ia tutuila mamanua. Lea la o lo o whatangisia i ele tamaitai ia po le suyo Amerika Samoa le whatpapae ia le tamaitai o amata. Ia mai se leo Amerika Samoa ina ia alofangia. Ia awani whataunuina ia baina. Ia alofangia ia sefe ia le moana o le Pasifika. Tasi ia mata upu onga. I leo ni mata upu whaingofia, mata upu ni taranoina. Ioe. Aisia, for whatever reasons, ua manatu ai Amerika latu ia i le latu wa ai le tūranga lea. Ai awane ngā, o atunu te tele o le lalolangi. A tono ele lei Amerika le ua watu se latu fo i manaonga. O saina. E matua i pōngi sā lava i ero tātou atu manisi o atu te tele o lalolangi. Po o a ngā ruenga a saina ia e whai i ngā tai whale o tātou.
atonu ele le Amerika le wa voice lo lato manaonga o a fo'i le mea o le kuale po le mea o le o ta'avale fo'i e alu e le i poa uma mea uma o le mau mai mea manatu i ai le malo Amerika i lalo o le lititai o le Pasifika o mea mulu mai mea ta titilo i ai au leo te whai atu le tala o le pe o le ta'alo atu lu mawhale Amerika o le ta'u atu mawhailo atu ia na mai leo i o saina tau te ia e ai lo tatou ioi a foi le na fai tu le a foi le mission foi le na vesti voi nei ele é esse warning ele malo saina na tu que ia le Pasifika ioi what to the mid Pasifika without a warning ele é mas warning of tu ioi so le mena e tatou tiro e Samoa mole mata upu Amerika Samoa e au ngā ia le tilo ia i rotatou atu matunu uma o le Pasifika ioi lena o le fai atu ala utala ele le Amerika le ua whailo atu le manaonga le ua whailo atu le manaonga fai mai la iai le tali e taulamu ai Amerika Samoa manua i Amerika Samoa i tuila manua e mo mi fo'i le lango le tatou malo tutuatasi o le aisia tau fai la vea i lona le titai lona sami lana moana ioe ai le leina alu ma tangata ia fai lana research le atonu le mea le pa ai e Amerika i le titai o le Pasifika tolu miliona acres e lese tamai a whatafafa lea o lo e matu iai Amerika ia mo le suatia o le lititai ia mo tūlanga whapena. Tasil na mata upu o lea o lo wawao ai nei le malo Amerika Samoa ia ma le tatou ma le Pasifika ato i le taimi nei ioe. Manatu foi mea nei e tofu ale tangata malona opinion but I prefer faise research aua tatou te tau muli ma faufaunga o isi tangata faise research nga kilo le ioe e te tau fo i tamaita i le sui o Amerika Samoa o loo i le whare pai wha manino mai o le atonu lona ele na o tatu whapea e mana o sefe ma aua le destroyer le afo destroyinga ia le lititai e te tau na mai reasons o a mafuanga ioe ele na tatu mai a whapea le ai tatu te le mana na o e pai a ia o tatu tilo toa iai nan mafuanga Samoa e o whai atu lepa e ka kaua mai ku le pa o le a kongwan menga ke lang long ia i tuila le a kongwan menga ke lang long ia fa matala i le atunu ona no formala malama but I urge you Samoa do your research fai la research ioe ona e loa la ia lea o le atonu le mafufunga o atunu telene ua fuai ona tilo atu i le alititai o le ua levana invade te saina le alititai o Samoa never o atu a saina invade le alititai o Samoa le ai masi Samoa o ngailoa e le se le tala le fai atu mele tam fai tuai atu telene e mata umat no the Pacific Ocean is one of the largest oceans in the world. The Pacific Ocean. So e mata matua ia tunu te tele lalang. O saina la. Wa levanga invade te saina ia ngatai o le Pasifika atua. Leva. Ale o kwa saina le whakakurua e o le engi maisu ko kongo le aku. O le engi maisu wa levanga ave saina.
leva na whangota saina maami ala tu whangota i e aku whangaoi ko kongo le Pasifika. Ua leva na whai, o le mea fo ole eli o le lichai. We have no idea o saina, o tangata nei, e lako tools underwater. They have tools to work underwater. Tatu te leilo, le atau te no fo tatu whapeo tatu le. O leva na ngā rue tatu le lalo le likai. Ele kike foi vai atu Amerika. Ele tete foi vai atu Amerika. O amenel. O X-ray, o satellite mea umalai lunga e aki le lako va aida lori sami. Tau te tilo i aile lalo langi ma le ata mai whaona po nei. E pei o le mai manino le tilo mai sa ke like le langi lalo le ocean. O i le ka ki ai le taimane, o i le ka ki ai le i le ka ki ai le mwhai unga o i ka vale au ngoa mansuau. E sa opisi se. Ina ne i o tatu o mai whapele ai tau te tau mwhai e sefe le moana. O le fesili. O a tatu research. Pawaro tatu recent i sefe le moana. Ia aware sua tia le litai. I any conditions, e lango ai le tatu manatu, ia awane sua tia le litai. E le lava tatu recent pera mga kaku, pauran me mga o kaku le ku. Awane whaalanga ina. Please don't destroy our moana. O le moana e refer lunga le top surface. But the very bottom, o inale aim iai tangata mamai o lala. Ma leo te whai atu le tala. O satellite le lunga le vātetea. E matua vai manino le lato va ai. Mena leina na whai atu se mana to Donald Trump lato. O saina leo te whai atu ua leva na invade saina le aliti tai o le Pasifika ato. E pe o le vai tafe manino le va ai saina i lou lau ngata i whale Samoa. E ua kako ke ngō wha i kako kilo ka kaunga va ai o le ale mafuanga. What is our reasons? Not only one reason, reasons. O a mafuanga. E whai mai nei e tsefe le moana. E le kai nga io inga se aku nga ko nga kali whapenga. Aka ko whapenga ko kere manga whalenga ina le amu malea. For what? Ele se ra kan ngore kan ngo koe. E ka kaunga kilo mangingo. Lan mafuanga. Leo Samoa le President of Asian Infrastructure Investment Bank or AIIB arrives in Samoa. O le tamaita i ngo ia Miss So Chiawi, the President and Chair of the Board of Directors of the Asian Infrastructure Investment Bank, is now in Samoa. Lea ua wheilua i mare whionga i tamaita i Parimia. Sui Parimia. Lea ua wheilua. Lea ua avatu langona. Tasi lea ese mai le Asia Bank. Ese mai le bank o le whartupe o Asia. O le vanga o taua. O le Asian Infrastructure Investment Bank. Le whapupuina abbreviate whape o le AIIB, Asian Infrastructure Investment Bank. Matanon nei ma le whionga le minsta o suifo maluina mai e tautino ai. Tasi lea mea matangofie. O se avanoa le lei ua latu maua ma le vaenga lea ale AIIB ia po le Asian Infrastructure Investment Bank. Ese mai le Asia Bank.
Pei o le taimi mua le lefto ata ua tuai lea fo I vaenga I tutonu lo tatou atu. Sa ili ngā manuia ia. E le o nofo ai le whai ngā malo. O lo ngā solo atu. E a fua I lea. O le tala le amai. O le whaanga ina o le ploketi le tasi le 2 miliona. Le pese ma tau whai le li o li moni tau whaleanga whai me o le man whai Papua New Guinea ma whai Solomona. Kua pusiki ana kwa male. So bullshit. Oiata. Na wan fai o research ke fiu su e con Solomona la ko ke de fai me na. Mole le give out to the 2 millions I paanga to tonu atu. To fau tata tu sa mo e mo tangata fau pe pelo leanga. Ale lo lofia tu yo tangata nei. Ona o le avanoa e develop ai meta o le social development. O le ati na e ina o tangata taito tasi. No ainga. O ainga o tangata social development. Pisa ke le ale atu I tulepa malana vanga le economic development, landscaping. O le siti o mo meo fale fo e fale te tele ma pena ngata ina la tofi. A o fale te tele ia sa moa. Na le valu ai tu la le aso ai nai fale 8 hours a day. Tu o fua le fale lea I le weekend atoa. Valu I tu la e wha ngai fale te tele ia le town area. 8 hours. A tele 10 hours. Tu o fua le weekend atoa. Tu fua le weekend atoa. Io e. A le tula I mai o le tatu whainga malo o le tula I mai te minei. O le lato aim. O le lato mafofonga. Ia develop a inga o le atu. E au mawhale ia. A leu te whai na le valu ai tula, valu di se fulu I tula. Io e. Na le 8 to 10 hours e ai nai whale te tere ia town area. That's all. A whaila tu e le ai nai le weekend atoa ma tu matila I le vai aso atoa. Ala no nofo le ainga le whale o io e. O a wha tatu sam. E manu tatou tangata. E le manu tatou I mo meo io e. Ole na. So le mena e numer tasi e le whainga malo ma le lo tula I merte minei. Le ala lo lofi atu ia o planks ese nei. Aisea, o le ati na e ina o Samoa. Pau le mea o tau ia le whangaina tupe nei o tupe tele nei. Io e. Io tau ilo. Whamaoni le ati na e ina o Samoa. E whau o whanongo tua au mai ia tule e pamalana vahenga tau mai u whaongai nisi o whaipula le whastupe o le lumbiona. Le whawaya ia tala. Sei longa e loka tangata. I le mele. Pato atatou whamaunia. A ore tau whaaleanga māti le tila whapea le HRPP o whainga whawaya le manu. Auani tatu te tonuina. Ioi. Wani te tunuina. O nga ia tu lepa malana foi, malana HRPP. Tau whaaleanga, tau whavalea. Mai le koe se kanga ka soifua. I lea koe inga malana whainga malana. Ia, orena. Le lau kanga langa le i tangata le a mailan a lena no toe so atua. O le mata upu le eliina o le alisitai, o le Pasifika. O lea o te tu watu lau tala ila. O tatu te muli tala tangata. O tatu te muli. Langa whengo fie na whangalo roto te whaitu le pimane, il wham tala ngā lea wham. Do your own research. Pai lau sailing. Ioe. Ia.
uma i ma mataupu sa o tapena ia i morene yaso i le tatununga tatu toi felo taiao le ma teimi momua ia o le mapo kala me fu le ma taia mo fu le aso taiao ia i lona toi fu ia tu i New Zealand tatu teimi masani o le aso lulu i le por kala me sa mafso tai ma le sunga ia por e fitalenga ia pau roi au sange Baua se matemi le asorulu le tulai fitu California le fiafi o te lopo le tana o le tolu temi Samoa. Pe uma o lea o whano te lopo i Samoa ia le usopo i nei o le asorulu le mawhaiai o na ma talano atu i le asorulu. Atu whai tau fo i le ma talano i le mataupu i le lititai ma le tau whai sua le lititai ia por seabed mining por lona whaapunga na o ia le teminei ia i le 3 miliona acres o le Pasifika tura lata ia tutuila manua ia o leo manatu le malo tele i se ngaruenga e fia whaia iai anyway Faisal Research ia ma manino whaamalamlama ia o manatu lama lau tutua mo ele nei fiafi sa mo le pele mai au taupuna tapena mo nei fiafi tatu tu firo i le aso taia o le alofa malanga leifa sor tatu tai mo te nei o lo tu o masani tu le epa faftaili o sua ia o te fat ia te oilet pele ia manuia nga duenga ma le tatu whainga malo lo tu tele o tu whaiva sa ati o tu whaiva ina ia tau mamafa mamanuia ai ioe mama onai le atu manuia tele o tu whaiva Samoa so i fua ma ia manuia lo tu o masani